ngo nimusubire muje kwera imbuto zikwiriye abihana. Yoha turagenda tudasirinje nimurekeraho nimusubire muje kwera imbuto zikwiriye abihana. Oya ye Yoha turageza ra ku 14 tuzera ku 14 subirayo babagore bamenye ko wakijijwe banza usubire muhira babagore bamenye ko nawe wakijijwe banza usubire muhira uje kwera imbuto zikwiriye abihana. Banza ugenda usubire muhira uje kwera imbuto zikwiriye abihana. Banza ugenda uje kwera imbuto zikwiriye abihana. Genda uje kwera imbuto. Yoha iparuwasi ngana gutya y'urwererana imyenda yera yo kubatizanywa. Yoha nibabanze batahe baje kubana n'abandi bose amahoro. Bibiri avuga ngo tugire umwete wo kwezwa ngo no kubana n'abandi bose amahoro. Kuko utejejwe tazareba umwami Imana. Utejejwe tazareba umwami Imana. Bavandi. Haleluya! Yoha dufite igiterane le 15 kandi kera afishe yasohotse. Mwanze musubireyo muje kwera imbuto zikwiriye abakijijwe. Hari baririmbye aravuga ngo umwami yankuye mu ishamba ngo anzana mu ruhongore rw'abana be. None ngo ubu ngubu kubw'imfura yo mu nzu y'Imana ngo nizuba ryahora indasira ngo nsigaye mwerera imbuto. Nanje ntakindi nkora nukwerera umwami wanje imbuto. Sasa kwa mvua na jua la mbingu ninamzalia matunda. Haleluya! Haleluya! Ninamzalia matunda bavandi. Ni mwere imbuto bavandi. Niba muri mu nzu y'Imana ni mwere imbuto. Mungu we. Nindutera imbuto. Nishami ryose ryahwanyutse. Bibiri yavuga ngo ishami ryose ryahwanyutse tiribasha kwera imbuto. Igituma runaka atera imbuto yarahwanyutse. Igituma runaka atera imbuto yarahwanyutse. Mugabo umunyamurengera bw'ijandra. Haleluya! Yesu Kristo yavuze ngo abo data yampaye ndabapfunyitse mu biganza byanje. Tawubasha kubavuvunuramo data wampaye rushobose gukomera. Mana yabampaye rushobose gukomera. Mwanze musubiri muhira muje kwera imbuto zikwiriye abihana. Nzamabwira ubukristo bwaha nda muntu bwonanira. Muzi cyo bisigura kugira ngo ubushobora ubukristo bwaha kuri aka kanta kangaka nukuba gusuta rwaye musonga tarwaye rusoka inzu yishuye uba wabushoboye bwaha ngaha. Nta kindi gisigaye nibwo bwaha. Uko gasaga tutahangaha nukuba gusufite imyaka kimeze neza utarabyibuha ngo uhindane nkuko kwanje. Agatuti ntabwara rutari ntabwara habakecu rutari ntabwara habasore saha baza basirimbira rutari saha rutari ni mwisi rutari ni mwisi nugera imbere bikugaragaza nugera ku isoko. Haleluya! Haleluya! Nugera imbere ya WhatsApp uzumenya ngo nibwo ngeze kuri rutari ngeze kuri rutari kudatahabwa icyubahiro. Nugera imbere bikurwanya n'abiku uzumenya ngo ngeze kuri. Haleluya! Haleluya! Bavandi asubiye nimugari siri uzumenya ngo ugeze kuri rutari. Nugera kuri oyeri uzumenya ngo ngeze kuri rutari. Niyo nkigera kuri rutari. Nawe yingi ntabwera rutari hanga. Aha ninde honanira hanga. Tibari mukuru kwa hanga bagatibira atiriya nzambabona akamata tono toniriya wagisimwe gatakara bagahurukano ni sereri. Ngo sinzi uko yabaye ntako wabaye. Bavandi aha ninde jonani. Kuri yatwifashe hari yawagize ngo nonani wase gusirimba iminota 40 cyangwa 6. Nuko nyine gusaza numva bitahagiza kandi sinokora ikintu mukatangiye tibyobaho ndibyobaho hano wo kinshira ngo karibu ngo dusirimbire hano cyangwa ngo abasirimbyi niwe baririmba ngo turindire ikindi ivyo tibiri no sirimba gusabya bavandi turi kumwe namwe ese turi kumwe yego mwambie ni Mungu matendo yako yatisha. Matendo yako yatisha. Yatisha kama. Haleluya! Haleluya! Bwana asifiwe. Amen. Ngikikundi cyose gisubira habura numwe Yohana yo kwakira mu paruwasi. Ngivyo bakuzibira bacumita mu mitima ngo basanga bambaye ubusa. Reka mabwire bavandi ibiterane ntibyozana ubuvyuki. Haba nubwo muzogira ibiterane igihumbi n'igihumbagiza. Mukagira afishe bamwe bakazara bakangana n'inyenyeri abandi bakangana n'imbaragasa barimwe bagira gutya ngo bamwe ahangwa abanda musomwe yarambwiye kandi ubusore ndamubaha cyane azasenga yarambwiye ngo umunsi umwe bamutumiye ahanda ngo bagira afishe ngo arayifatashira kuri profile yiwe bamutumiyeka abantu birirwa bamubwira batewe Imana yakuzamuye yabwe icubahiro wagize gutya nawe ngo nijoro yabonye umuntu urakaye
ngo araza aramubwira ngo ese nawe utangiye kunanira, nawe uratangiye kunanira, bavandi nawe uratangiye kunanira. Nukuri kw'Imana ntabwo ndaje kuri afishi, niko kuri kw'Imana data wa twese. Ntoyijaho gute Imana izi ko ntabwo ndaje kuri afishi, nta mutima urambwira ngo ijaho, ntabwo ndabwira ngo banshireho, ntayo keneye. Ni nkuko bomfata bakamanika ku isoko, bagashira munsi y'ikiraro, bakamanika ku biti muri Komoro na Bangladesh, ntaho mpuriye nabyo. Gusimba kuri afishe ndamanuye mu izina rya Yesu, hashirwe Yesu hejuru naho abandi ducishwe bugufi, hazamurwe Yesu ahabwa icubahiro, hazamurwe Yesu ahabwa. Haleluya, iravuga Bwana asifiwe, amen. Ngo icubahiro no gukomera, ubutware n'ubushobozi ngo bibi byicaye kuri yantebe n'umwana w'intama w'Imana. Hahimbazwe Yesu, hahimbazwe Yesu umwana w'Imana, hashirwe hejuru Yesu. Abandi mwanze musubire muje kwera imbuto zikwiriye abihanye. Abagore bera imbuto, abagabo bera imbuto, mwisi twera imbuto, aho dutuye twera imbuto zikwiriye abihanye. Ngo Yohana babwiye niyo turangirije ngo bahera ko barahindukira bose uko bakabaye, ngo hora numwe worinduka ngo yegere Yohana aho yabatirizaga, abantu bose barataha. Bavandi, hari umuntu wavuze ngo kuri mu mitima y'abantu ngo koje habona ngo abenshi bose bamateraniro. Ukuri kwabo neza bwite bari bonyine ngo gushira ha mu gahanga, boza bambaye nk'abayisilamu bagasiga imbone cyangwa bagasiba amateraniro. Woza wohakandagira. Bavandi, ubuhamya bwawe hano hanze gusa gute? Cyo kubwira uko bano bantu baza batekereza iyo uhagaza, cyo kubwira ukundu, cyo kubwira muvandi. Cyose ngo kirataha siko mada habura n'uwo yake Yohana. Abandi benda bose barabazanye babayishingano barabapanga bari mu makorari. Yohana we yatumwe n'Imana yuzuye umwuka wera w'Imana. Abantu n'utwo ducenga n'utundi twose bakirimo badandazanya, abantu babakwizanya, abantu inguru zabaye isatuma n'igege ngo wabaye mu gicuku ngo humvikana gasaku ngo nimusoke musanganire mukoraje. Haleluya, tuma abantu bari mu manama yo kuzotora bayobora, bari mu ducenga n'amatelefone, bari mu bahera ku miryango, abandi bagahera kuri famiye, abandi bagahera bari muri utwo ngo humvikana gasaku mu rukerera ngo nimusoke musanganire mukoraje. Ngo bahita baririmbira mu isanzure, tumusanganire haleluya mu mikutano. Ntiyanavuze ko bazotumenyera muri ibi bavandi. Ubundi kuririmbira Imana no kuramya Imana bihuriye n'igisirimba n'amakorasi, bihuriye na konseri, bihuriye ngo tuzahurira ku cyumweru mbarahirira Imana nama Imana yanjye ese naringuze gute. Haleluya, kuramya Imana bavandi, kuramya Imana ntaho bihuriye n'ikorasi. Si korasi ndagira ngo mucumve nongere ngisubiremo. Kuramya Imana si korasi. Niba kuramya Imana ari korasi, Ibrahimu yo barafataramije Imana, Bibiliya ntahivuga yigeze aririmba haba. Niba kuramya Imana ari korasi, Enoki yo barapfuye ataramije Imana, nta hantu yigeze aririmba haba nagatwara. Yobu yo barapfuye ataramije Imana. Kuramya Imana ninyifata umukristo agira imbere y'umugaragaza. Haleluya, ninyifata umukristo agira imbere y'umugaragaza. Kweli umwuka wera ntabwo ari santima, umwuka wera si amarangamutima, umwuka wera ntabwo ari ibintu byo kutubirisha ibyuya. Niba igisirimba kibaye impamvu yo kutubiza ibyuya, ni kimwe no kwirwanga byose ni icyuya. Umwuka wera ntaza dushaganya. Bibiliya iravuga ngo ntaza ngo azotsinda ab'isi ngo abemeze ibyaha byabo. Haleluya, naza Bwana asifiwe. Haleluya, ngo azotsinda ab'isi abemeze ibyaha byabo. Muri ibyo yaravuze ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha, ngo ndihana ndizera arangiza. Mwuka wera iyo yaje ntaza dushaganya, ntaza tubiza ibyuya. Nukuri kw'Imana umwuka wera ntaza tubiza ibyuya bavandi. Aya ni amakuru y'abaporo n'abindi. Mwuka wera yageze mu bugingo ngo azatwigisha uko twifata, ngo azaduhindura, sinzi uko azatugira, ngo akatugira abakuru muri Kristo Yesu. Niko umwuka wera azadukuza akatuzamura
tukareka kuba ibihigo n'ibihinyango nuko iyageze muri twe ngo azagenda atsimbuza kimwe kindi ngo ahari ibinyoma akatsimbuza ukuri nibyo ahari umwijima akatsimbuza umucyo ahari uburyarya akahashira kubonera ahari intambara akahashira amahoro ahari imivurungano akahashira ubugwaneza ya yarangiza bene abo ngabo bakabatuma ngo nibagende baje kubaka itorero muzi gituma amatorero twirwa dusenyuka mbabwira ukuri ayane ntaravuka aracyavuka menshi nukubera ko ibyubaka itorero bitabonetse habonetse amatofari n'amakaro haboneka abasiponsa ariko habuze amatofari azayubaka ikanisa itorero ntirizajyubakwa n'amabuye n'amatofari ntirizajyubakwa n'ibiti n'amakaro Bibiri iravuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo Imana ntiba mu nzu zubatswe n'abantu ngo nkigira ikikenya bafandi Imana ntiba mu nzu zubatswe n'abantu amatofari yo kubaka itorero bavandi atukuzwe icyo gituma umuntu wese ukitsaha ngo ugafite ifaranga ngo niwe muhanuzi mukuru ngo niwe uzawerekwa ngo niwe ubishoboye niwe uzakira abashitsi niwe ubaraza niwe upanga niwe ugira gute nuko ari indyarya yahuye n'indi ndyarya ibisabira sabirana amatofari yo kubaka itorero ubona umukristo witwaje ubugwaneza n'amatofari yo kubaka ikanisa amahoro n'amatofari yo kubaka ikanisa ingeso nziza n'amatofari yo kubaka ikanisa bene iryo Yesu yaravuze ngo azaryubaka ku rutare ngo amarembo y'ikuzimu atazarinyeganyeza amarembo y'ikuzimu atazarinyeganyeza naye yandi yose turimo haba n'akayaga gatoya haba n'ibindi bitoya biraza bikama biyaridura burundu nukubera iki nuko atari itoro rya Kristo kanisa litajengwa na wababa wenye moyo litajengwa na wamama wenye moyo haleluya kuramya Imana ntabwo ari kuramya Imana ntabwo ari kuramya Imana suko oya kuramya Imana uko namaranga mutima na la rede combiner les sodine manier umvangitiranye rw'amajwi no kushanira vunitse umutima bitewe no gukereza kwacu kandi ntibari babiraranye ntabwo bari babizindukanye nitwe twabibateye mutubabarire rwose Imana ishimwe hanyuma rero n'umunezero mwinshi gusanga turi kumwe namwe bene data iyo tubabonye tujya twishimira ko dusangiye guhamagarwa namwe tukishimira ko hari ahandi hatari aha twigeze guhurira muri ibi tukarenga urugo tukishimira ko muri abavandimwe bacu amaraso yacu mwese Imana ibahereza umugisha kindi dushimiye abatumenyesheje iyi gahunda mwarakoze Imana ibaha umugisha abayobozi b'abanyamasengesho mwarakoze rwose ariko kandi reka dufata akanya dushimire abashumba bose baraha bashumba ba pastori turaha agaciro amavuta Imana yabasize turazirikana guhamagarwa kwanyu muri aba gaciro kandi twishimiye kubana namwe Imana ibahereza umugisha abakristo bose muri rusange abakuze n'abatoya umuntu wese ku giti ciwe turi kumwe n'ababyeyi hano bakuru bageze mu zabukuru turi kumwe n'abandi bangana kuri y'imyaka yabiri mwese uko mungana turaha agaciro kuza kwanyu umuhate wanyu tutera isariyuti Imana ibahereza umugisha ndashimira muvandimwe Kibinda ko yazanye natwe ariko kandi si uyu munsi wa mbere amaze iminsi abana natwe n'umuntu mwiza Imana iguhereza umugisha cyane sandi turi kumwe na
Justin Kimenyerwa Semahoro niwe mushitsi uvuye kure cyane, avuye iriya twe ntiturahagera tuhumva gusa. Sanzwe azinaha, sanzwe aza tukabana, twarabanye nayo kuri primaire, turaziranye n'umuntu w'imuhira, ariko kandi n'umuvandimwe muri Kristo. Imana guhereza umugisha muvandimwe, sande kabisa kuza kunda ibitaramo, agakunda iterambere ry'iwacu, kagira umutwaro ku bwoko, agahora agerageza ngo arebe ko hari icyo yakora ku nyungu z'abantu bose. Umuhate wawe ni munini, turabiha agaciro. Cy'umuntu akurusha iyo utacemeye umurwanije. Ubwo rero turakubahira ibyo turusha byose, kandi turagushikiye. Imana iguhereza umugisha. Sinzi ko namenye neza gutambutsa amashimwe yose, cyo nasize kiyakindega ku mutima, kandi sinkivuga nuko tavuze amazina y'abantu benshi ahangaha, sanze ariko kubakasi, kuko ntangiye nti runaka na runaka na runaka. Uwo noje gusiga yogira ngo none nyuma yaho dutandukaniye twamukuye mu mutima. Bavandimwe mwese murakwiriwe mu mutima, ntabwo mubyigana, tubafite neza. Amahoro y'Imana bane namwe. Turabazirikana mwese ko mungana. Yesu abaha umugisha. Ababuze ababo bakababara, mwihangane cyane. Nyuma yaho duherukaniye, riya twari duherereye twagumye nko kurira kubera ibihe bigoye n'ibyatubabaje. Ni kuvuga ko aho mwari muratariho honyine hari bigoye, ni kimwe n'ahandi hose, kandi kugeza none turacyafite umubabaro ku mutima twese. Gusa turarushanya kuwuhisha, ariko amakuru yawo no yababwira neza, mberetse ibiri ku ndiba y'umutima wanje, niho mwotangara mukavuga muti kuriya yiyejeje gusa arahaguruka ariko arababaye. Kuvuga ngo rero nibisanzwe, twese dukomere mu mwami, tugume dusenge, aheza ni mu ijuru ku Mana. Karero tuganira ijambo, nta minota baduhaye, ariko turabanga bapima wenda turebe niba tutabatinza cyane. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga, ijambo Imana yadushize ku mutima muri iyi minsi. Turimo kumva aho turi tworiganira na bene data dusangiye guhamagarwa. Ni ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Luka sura 3:7, turageza ku 14. Sura 3:7 tugeze ku 14. Ni ijambo Imana yadushize ku mutima, turimo gushaka ngo tugeze turiganire na bene data bose. Nuko abwira iteraniro ry'abantu benshi bari baje kubatizwa nawe ati, mwabana b'inciramwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Ngaho nimwere imbuto zikwiriye abihanye, kandi ntimutangire kwibwira muti ko dufite Abrahamu akaba ari we sogokuruza. Ndababwira yuko ndetse Imana ibasha guhindurira Abrahamu abana muri aya mabuye. N'ubu intorezo igezwe ku bishitsi by'ibiti. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Abantu baramubaza bati, none se tugire dute? Arabasubiza ati, ufite imyenda ibiri, umwe awuhe utawufite, n'ufite ibyo kurya nagira atyo nawe. N'abakoresha bikoro nabo baje ngo babatizwe baramubaza bati, mwigisha tugire dute? Arabasubiza ati, timukake abantu ibiruta ibyo mwategetswe. N'abasirikare nabo baramubaza bati, natwe tugire dute? Arabasubiza ati, timukagire umuntu muhongesha cyangwa ngo
umurege ibinyoma, kandi ibihembo byanyu bibanyure. Amen. Mwami Mana iri hejuru y'amajuru, kwirara turirara kandi ndiraranje ubwanje, gukiranirwa ibyaha n'ibicumuro kageraho bimbera nk'urunigi mu ijosi, kanwa kakabira ifuro ry'ibyaha, umugayo n'udutsembwa tw'uburyo bwose bigatabura umwenda w'umutima, tukambukirwa kuko turi nonaha, bigatuma twikandagira, karangira dufashe umwanzuro w'umutima wo gutinya guhinguka hera hawe uri, kandi wowe uboneye Mwami. Ariko tujya duhora twibuka kuri umunyembabazi, tukikubita imbere yawe ngo utweze, kandi amarembo yawe ahora yuguruye, kuba kugana ntawe uzigizayo. Tubabarire, ubabarire buri wese aha, umuntu wese uko agayitse atunganywe nawe yezwe n'amaraso y'umukiza, maze Mwami Imana bituma utwegera wowe weruze muri twe, bitume tugira icyo tugabanye tugikuye ku mwuka wera. Mana yacu, urwanye Satani umutsinde, mpamvu zose zikuzimu n'abadayimoni, myuka mibi ikorera mu batubaha Imana, ikitakita tsindwa iteka ryose. Ijambo ryawe ni inkota ityaye, rigakomeza rimeze nk'amazi afutse, rikarenga riri nk'urwego, rikagira ububasha nka wa mutsima wamanutse uva mu ijuru, bigasozwa ryiswe Yesu umwana w'Imana. Ndagushimiye ko ukora ibirenze, mu izina rya Yesu umukiza. Amen. Mana ishimwe. Hallelujah. Turaganira gahoro, ntabwo tugira nimubona wenda turagendagenze, sibyo tuba twateguye n'ibizo bidufatiye aha, ariko twari twahagurutse twibwiye ko tuvugana gahoro cyane. Ijambo niryo Imana yadushize ku mutima muri iyi minsi, nubwo atoburirinda, ariko iri ngiri ndimo kumva tworiganira n'abantu cyane. Itorero hari abantu barizi uko ritari, abantu bazi ngo itorero naha twaje ntarya tuza tujya, hari n'abandi batekereza ko ari ikibabanza bagaheruka na cace, cyangwa nyine kurya kundi kose kwanditse hariya ku byapa. Ariko itorero ni umubiri wa Kristo kuruta uko ari ibindi bitari umubiri wa Kristo, ntabwo ari itorero. Natwe ntituri barunaka na barunaka, bamwe kuri uyu muhanda abandi ko haruguru. Natwe turi ingingo nyinshi zigize umubiri wa Kristo. Isi yigeze gucura umwijima w'icuraburindi, abahanga bagiye bavuga ko iriya karatasi iri hagati ya Malaki na Matayo, bakavuga ko yatwaye iriya karatasi iriho amakuru y'imyaka 400. Imyaka 400 ni igisi yari icuza umwijima, nta hantu ingoma ikivuga, nta hantu kuri iyi si hari umuhanuzi, nta hantu hacyumvikana indirimbo, ari ibintu byarangiye birazimuka birashira, isi hinduka ikotaniro. Ariko
isi sinzira. Yesaya yaravuze ko Imana izatuma integuza yayo, kandi ngo azaba ngo ari umuntu muto cyane. Avuga ndetse ko ngo azitwa ijwi ry'urangurura mu butayu, ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka. Avuga ko imisozi n'ibikombe ngo bizaringanizwa, ngo azasanganya imitima y'abana n'ababyeyi babo. Aravuga ngo azatungwa n'uburanda, ngo azazerera mu mashamba, ngo umwuka wari muri Eliya niko muri Maraki yavuga ngo uzaba uri muri we. Zekariya na Elizabeti bari ingumba, muzabukuru cyane kabisa, muzabukuru cyane, baza kubyara umwana bamwita Yohana, kugira ngo bamutandukanye n'abandi baza bagereka ko ari Yohana umubatiza. Imana ishimwe cyane. Tugiye kurangiza, mwihangane gato. Noneho rero Yohana arakura. Arandi makuru make yatanditse muri Bibiliya uzuyamenya gusa wenda iyo watembereye cyangwa bakayakubwira. Bazavuga ngo mwikura rya Yohana, igihe cyica ry'abana rya Herodi, ngo yarokotse mu buryo bw'ibitangaza. Ngo nyina yigiriye umugambi wo guhisha Yohana ku rwego na leta itazamubona. Ngo byamuteye kwinjira mu rutare ararukorogoshora, ngo ararumenengana arahuruka jiyo, ngo apfunda y'uruhinja. Mu kwaburaba abana baricwa iburyo n'ibumoso, baramushaka baragaranzura barahiga. Yameni Yohana ararokoka. Imana ihabwa icyubahiro. Yohana arokoka inkota ya Herodi, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yigeze iwabo wa Yohana bazakwereka urutare, bakavuga ngo kuri urutare harapfundikiye n'ibuye, ngo iriya muri uriya mwijima ugenderiye, ngo niho nyine yari yaramuhishe Yohana, ngo arebe ko yasimba inkota ya Herode yo kwica abana. Ndashimira Elizabeti ku murimo yakoze. Nta turo dutanze ryo kumuhemba, ariko Imana mu ijuru izamuhereza ingororano itagabanije. Imana izamuhereza ubuturo mu bwami bwo mu ijuru. Ahashimwe Imana yo mu ijuru ku bwa Elizabeti, yamuteye ubutwari n'umutima. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Yohana rero arakura ntiyajya ku ishuri nk'abandi, ndetse ntiyabimuhira ngo acure ubunyana cyangwa ngo yige cyangwa ngo nyine azamutuma haba no kumusukira amazi. Ngo atangiye gukura acukira mu ishyamba, ngo azerera mu mavumo n'amasenga. Ngo yari afite umwuka umeze nk'uw'inkuba, yari afite umwuka umeze nk'uw'imvura y'igihuha, yari afite umwuka ni nko kuvuga ngo ijuru ryaramanutse, ni nk'ibitangaza umuntu atabona uko abwira undi muntu. Yari afite umwuka urenze ubwenge bwa muntu, ni ibitangaza byari byarabaye. Bwana sifiwe. Haleluya. Umwana arakura aje mu mashamba, nyina ntiyagira umutima uhagaze cyangwa se ntibaje no kumushaka, ngo atura mu mavumo, ngo akareba hari amasenga, ngo akipfunda yakarara. Ibyo yaryaga nta muntu ubishinzwe, nta n'uwamutekeyeyo, nta n'uwamugemuriye. Ngo arakura. Bwana sifiwe. Amen. Tangira kubwiriza, ngo abwira abantu ngo nibatunganya inzira z'Imana, bihane ibyaha byabo, nibihane ibyaha byabo. Ararangurura, arahamagara, arangurura ijwi ryerekera i Galilaya,
ararangurura amajwi akonkobokana za Kaperinaumu, andi majwi ararenga i Nazareti, andi majwi agenda ibiyayahuruka ikana y'igalilaya, andi aracurika amanukana za Betelehemu, ayandi majwi ararenga ishiro, ayandi majwi aracamuka afata imicamu y'i Betaniya, ayandi yumvikana mu myonga y'Yeriko, aravuga ngo nyabona abantu nibaze bihana ibyaha, nimuze mwihana ibyaha, nimuze mwihana ibyaha. Arahamagara ku ijwi rirenga, ariko agahamagara nk'ufite ubutware. Buriya nta muntu utazi kubwiriza ntawubaho, nta muntu udashoboye iby'Imana ntawubaho, kandi nta muntu bijya uzavuga ngo yabutwirije cyangwa ngo ino ntibirahagera ngo twabwiriwe, ntabwo bibaho. Nta makuru y'abantu. Icyo abantu batandukaniyeho niki? Batandukanye ku butware bavugana iryo jambo, batandukanye ku bubasha bavugana iryo jambo. Bibiliya iravuga ngo batangajwe no kwigisha kwa Yesu, ngo kuko yavugaga nk'ufite ubutware, ngo ntase n'abanditsi n'abafarisayo. Umunsi umwe ngo araranyonyombye aja muri Pasaka. Yesu yarangoye cyane, ntiyarakunda ibintu by'amafishi no kugaragara. Tumubeshere Yesu ntiyarabirimo. Bakuru we ngo baramubwire bati, barumunabi bati tugende i Yerusalemu. Nta muntu uzukora nk'ibyo uzukora ugumano kwa nyina ngo azomenyekane. I Nazareti ni mu kibira, haba na Bibiliya irahagaya ko nta cyiza kizahava. I Yerusalemu ni abantu bateraniye, abakuru niyo bari, abatware niyo bari. Nta uzomenyekana uzotura ku kibira ngo azamenyekane. Ngwino tuje i Yerusalemu hakorere bya bitangaza, urataha ibintu byaciyemo. Mwese arababwira ngo nimugende mwebwe, igihe cyanyu gihoraho, cyanje ngo ntikiraza. None ntugenda? Arabwira ngo wese ingenda. Ngo baragenda, ngo abonye ko bamaze kwifura, ngo ahera ko arabakurikira. Nabwo ngo yanga kunyura inzira igaragara ngo hatagira umubona ko yaje, ngo anyura inzira zikatiriza, akikoza mu mwonga, agahota ibigori, agafata hakurya. Yabona abantu akabanza akicara, barenga agatambika, ngo yipfunda muri Pasaka. Nimwe apana zibiri ndayasepeza na Kadesa, no kuvuga ngo yari imwe muri Republika. Hari ibihumbi n'ibihumbagiza, ibihumbi n'ibihumbagiza, nta muntu wari wasigaye. Turi kumwe ba? Kera nayo n'ubishare rugiye kuza mu izina rya Yesu. Noneho Yesu ngo araza. Yesu nawe washike ngo yamayicara hari inyuma. Ngo bahagurutse abatambye kuvuga. Ngo bagitangira kuvuga barabaza batese, mbere yuko tuvuga kakana bavuze kare mu gukora ibintu nta waje. Ngo bararanganya amaso, ngo bazamurira amaboko rimwe bemeza ko uwo mwana atigeze kandagira muri Pasaka, kandi ngo yararimo. Uraha batoya muri iki gihande batoya, ngo barashaka bose barahebura basanga nta mwana waje aho. Uzi icyo bari babarije se? Nukugira ngo babone uko babesha abantu. Naho yaje birabavuna cyane, birabavuna. Niba hari ikintu abanyantege nke batinyige bahagurutse, batinya umunyembaraga bicaye imbere. Niba hari ikintu abantu bapfuye batinya umuntu ukigira mu mutima inzira zigana ku Mana. Bwana sifiwe. Ni kuvuga ngo ibitaramo byazimye bikunda abandi bazimye, kandi ni nako Yesu yaravuze ngo abapfu bakomezanye n'abapfu babo. Ariko iyo hagiye kuza amakantu gatandukanye bakanga nk'urupfu, babonye ko adahari barihidagatura gasasa, gataje reka twiganirire. Bama bahengeka ibintu byose barabyica uko byakabaye, baracurika baracurukura, bavuga amakuru yabo n'ibinyabantu, barahamba barahamburura, barataka, ngo bamara iminsi 5-6, ngo bageze kuwa 7. Bwana sifiwe. Ngo Yesu ananirwa kubyihanganira, ngo yamayitokeza. Ariko ntiyaza ku gatuti,
ngo yamasimbira nkahari nguko umuntu yova ha akaja nkari mu ntambwe nka 300 ku musozi ngo hageze arambura ibiganza ngo aravuga ngo abarushe n'abaremererewe nibase Pasaka yose irasambuka yose hasigara gatuti n'abafarisayo n'abarevere naho abandi bantu bose uko bakabaye hatasigaye n'uyu muyo hadasigaye no kuvuga amakuru umukutano wose urarurunga wose ngo basanga Yesu amaze ngo barababara duteguza igiterane tware ku munsi wo gusoza Bibiri iravuga ngo ku munsi wa nyuma uherukira iyo minsi ngo Yesu aravuga ngo mwese abarushe n'abaremererewe Yesu ndaza avuga ngo abantu bumvira sinzi ibintu biza biba mu bantu sinzi ukwaza avuga Yesu sinzi ukwaza avuga Yesu Duweze sichwahiro Bwana sifiwe Haleluya ngo aravuga ngo mwese abarushe n'abaremererewe ngo ni munsi wanje nanje ndabaruhura Sikonegeze mbabwira mwana w'umuhinde witwa Sadu ngo hantu yariga ku kigo cy'abapresbyterienne ariko nababa Buda bari abapagani tumamisa abapagani no kubatizera Yesu ngo yagiye ku ishuri aho yigaga bamuhereza agatabo ka Nouveau Testament ngo akirambura rimwe asoma muri Matayo 11 ijambo riza rivuga ngo Bwana sifiwe Haleluya abarushe n'abaremererewe ngo ni muzi wanje nanje ndabaruhura ngo byaramugoye umwana arakubana ngo yumva sinzi ico yumvishe mu buzima kuva yabaho Isaka mubyarana nyina yaravuze ngo yumvishe ikintu atarumva ku isi y'abazima mwese abarushe n'abaremererewe iyo jambo ngo yaryumviye kure ahamatwa atazayumva ngo yumva arashengutse ubwenge burashira ngo ahitamo gutaha aja kubaza simuhira kuje amasomo atararangira ravuga ngo nahuye n'ikintu ubwenge bwashize ntarumva kuva nabaho se ngo ramadese byagenze biti arambwira ngo akagatabo ngo kankoza ahantu ntazibagirwa ramadese byagenze biti aravuga ngo nasomye ahantu yitwa muri Matayo 11 havuze ngo mwese abarushe n'abaremerere ngo ni muzi wanje naje ndabaruhura ise ngo aramukanga Bwana sifiwe ngo araruharamo adatese Yesu na Buda na Muhammadi ninde mukuru ninde urutabandi ise ngo aramucyaha cyane ijoro rya nyuma ngo yamuhamagare banyirarume arambwira ati nimuze murebe umwishwa wanyu kuko nyina yari yarapfuye ngo baramubwira bati wa mwana we tuzi ibyurimo uzobona tasoni Muhammadi kuragereranya Buda naba uri mu biki ngo aratekereza aravuga ngo ikintu yumvise umunsi asoma ngo mwese abarushe n'abaremererewe ngo iciza nuko yopfa kugiheba aravuga ati ahubwo nopfa aho gutandukana n'ico ngo baje kuryama baramuhereza bati urara ubitekerezaho yaravuze ngo yaricaye muri saba ngo aratekereza ubwenge burashira ngo yemera ko mu masaha 11 ngo aje kwitegala ikamunyura hejuru ngo ikamuhonyora agapfa aho gutandukana n'ico yumvise ngo acicaye masaha kuze nyuma ya saa 8 ngo atumbira mu gisika burya ngo akireba mu gisika ngo abona ko cyasama ngo hazamwe umuntu wambaye imyenda yera ngo amubwirwa n'inkovu n'inshera afite mu ruhanga no mu biganza ngo aramubwira ngo ni jewe Yesu umwana w'Imana aramubwira ngo komere ndi kumwe nawe iteka ryose ngo abwira sati niba mwica niba mureka noneho nakwa kuzimira nari mfite kwashize amaso kuyande twibonaniye haleluya bazandi igituma abantu benshi muri uru rugendo tuja mu ijuru bahura muri marche duteze bagiye bahuye n'amakorali ntibahuye na Yesu bahuye n'igititi ntibigeze bahura na Yesu abandi bahuye n'igisirimba ntibigeze bahura na Yesu abandi bahura n'ijwi n'impano ntibigeze bahura na Yesu turangiza Yesu ngo hagarara hariya araganira ngo aravuga ngo nudafite ifeza n'izahabu
naze anywa amazi ku muntu. Ngo yavuze yerekeza ku Mwuka Wera, ngo abera bendaga kuzahabwa. Ngo babonye ko pasa kisambutse, basigara gutyo ukuri kw'Imana, hasigara abafarisayo bonyine n'abapolisi. Ngo babwira abasirikare bati basha muzamwumva muza amategeko bati ubu nimugende mufate ubu. Ngo bama bahaguruka n'umurindi ngo bagiye kumufata, ngo basanga isaha yaganire. Bwana zifi. Ngo bararangara, bararuha barasa mu rukonda rurasa, bari buru ubwenge burashira, ngo haba imbaraga zibabuza zirabatanga, ngo ntibamenye ibyabaye. Ngo bahera ko baragaruka, ngo barabaza batese ko mutamuzanye, ngo baramubwira ngo ye, ngo ntiyare yaboneka bene uwo muntu. Kuva isi yabaho, kuva dutangiye kumva titurumva bene uwo muntu. Haleluya, haleluya. Kuva isi yabaho tiyofatwa niki ngo afite ubutware. Bavandi, niba dushaka kubwiriza abantu tiyo masengesho gusaba Imana ubutware, dusabe ubutware bwo kuvuga ijambo ry'Imana, dusabe ububasha bwo kuvuga ijambo ry'Imana. Nibwo rizagira imbaraga, nibwo rizakora ibitangaza, nibwo rizakora ibimenyetso. Tubwiriza ubwacu twarashize, twarakaragatiye, twarumaguritse, imitima imeze nk'ibihugu birembejwe n'amapfa. Turirimba twarumutse, rwararangiye bavandi. Cyo gituma tubwiriza hakabura abakorwaho, hakabura bumva, hakabura abacumitwa, hakabura ababashwa n'ijambo tuba tuvuze. Impamvu niki? Ijambo ni ijambo, ikiburamo n'ububasha. Yesu yaravuze ngo mbahaye ubutware. Yesu yaduhaye ubutware, Yesu yaduhaye ububasha. Ariko twahagurutse gutyo dusiga ububasha, dusiga ubutware, birangira tubaye nk'abafarisayo, tumera nk'abanditsi. Turangiza rero, babwira uburyo Yohana yasambuye iparuwase gira turangize. Uburyo ryamunaniye rimusambukira ku mutwe. Cyo ngiye kubaganiriza gato ya twamba dutaha. Uburyo Yohana ikanisa ryamunaniye neza. Yohana nanone ryo munanira, uwo mutibura nkiyi wacu ntiyobona haba n'uyumwe, haba n'umuntu, haba n'upfu yijisho ntiyojayo. Erega ndababwira amagambo nkanga, Yohana ryaramunaniye Yohana araganira, niho turangirije. Bwana sifiwe. Bakecu Yohana araganira, basore Yohana araganira, abwira abantu kwihana, abwira abantu kubatizwa, ngo bacumitwa mu mutima. Ati ibi bintu nibyo, none tuje kubatizwa. Abantu batoye hano batazi uko twaga tugira iwacu. Jewe nabatijwe ku bwa gatatu cyangwa ku bwa kane. Bwa mbere bagaza bakugarura ngo baragutumye uranga, abandi bakamugarura ngo yimanye isekuru, abandi bakamugarura ngo sinzi utuntu, abandi ngo ejo bundi ngo ntiyacuye inyana Isaka amagira utya ngo oya ngo inyana zaronkeje. Uko nta kibatijwe birarangiye. Murabyibuka abantu bakuru barahanga, twaga twama twinjira mu rubunga ngo kubariga, kandi abo twatwiga bagasoka kama barambika amakuru yose ubushize. Ejo bundi nagiye mwabo animikirago kiri munju tabatizwa, mubatizwa ukaburasibiye iwacu bikabirarangiye. Nabatizwe nko ku bwa kane cyangwa ku bwa gatatu. Bwa mbere byaranze, ubwa kabiri biranga, ubwa gatatu biranga, ngo bagire gutyo umunsi umwe mbona ndatambutse. Nama nzinduka kare bama banzindura mu gishanga barandumbura gutya. Naho ngaho Bwana sifiwe. Turangiza twaze tubasetsa. Yohana
arahamagara ati nimuze mubatizwe, maze ngo abantu barakoka. Bwana sifiwe. Nako tuvugana, abantu barakoka, abantu barabatuka. Umuntu n'isakosho, umuntu narike warene, umuntu n'umugenzi, umuntu no gushimisha naho kovu, nyende ibiri yo kubatizanwa niyo gusohokana sasa bakaje hari bandi ngo bari mu miriro ya yindi yaka neza. Haleluya, haleluya. ngo baraje bati turabatizwa. Sanga Yohana agaze mu ruzi yari ya bukombe bw'Imana. Yohana intare y'Imana isumba byose, mugabo w'Imana yahamagaye, twaje kubatizwa. Yohana ntiyabona abantu baje kubatizwa, ntiyabona abirabura, ntiyabona abazungu, ngo yamabona inzoka gusa ziri ku murongo zigiye kubatizwa. Ngo arabaza atese mwanzoka mwe, ninde wababwiye ngo muhungi, ninde wababwiye ngo muze kubatizwa? Tumumva ko asambu iparuwase wenyine. None abandi turimo kwa matubumba bumba bose ngo baze, twagiye gushaka isiriya ngo twuzuze intebe. Wowe iparuwase kurayita inzoka. Timwasomye ko yavuze ngo mwabana b'inciramwe, mwabana b'inzoka mwe. Haleluya, haleluya. Buriya Yesu yaranyobeye. Yesu ngo yazagenda ngo yumva imirindi y'umuntu inyuma. Naho gano umugabo wavuye wiwe yasezeye, yavuze uko bazoza baragira n'ibindi byose, arasezera remisi. Aravuga ati nkurikiye umwami Yesu ahaje hose. Ngo Yesu yumva imirindi arahindukira, ngo umuntu anamubwira ngo ndagukurikira ahuje hose mwami. Yesu ngo arahindukira, ngo aramubwira ngo ibiguruka mu kirere, inyoni zifite ibyaro, ingunzi mbwebwe zanyakiracura zifite imyobo, umwana w'umuntu wenyine niwe wabuze aharambika umusaya. Ngo Yesu aragenda. Yaramubwiye se ngo asubireyo? Hari ukuntu yaramubwiye se? Yesu yaramubwiye uko ateye mu mutima. Yesu yarakwanyuye umutima atitaye ku makoti, ngo amubwire uko ateye. Bavandi, niba hari ikintu isi yanze umuntu wibwira uko iteye. Haleluya, haleluya. Niba hari ikintu abantu banze, niba hari ikintu isi zira, yanga umuntu wibwira uko yabaye, yanga umuntu wibwira uko iteye. Yesu ndi yaramubwiye ngo asubireyo, yaramubwiye uko ateye mu mutima. Bavandi, kamabwire kano kantu gatoya. Bwana sifiwe. Amen. Icyo kubwira uko aba bantu bakuza, icyo guhishurira uko bagufashe mu mitima nuko bakuza, twose bakubasirimbira imbere. Haleluya, haleluya. icyo kubwira ubuhamya bwawe, bafite amakuru yawe bibitseho, kurahira Imana data wa twese, twose baguhagarara imbere yawe. Cyo kubwira uko bazabiburanya wabahagaze imbere, nimba botaha nimba borinduka bava imbere. Cyo kubwira Bibiliya iravuga ngo niba ndaca imitima yacu ngo iduciraho urubanza, ngo turatinyuka kuza imbere y'amaso y'Imana. Haleluya, haleluya. Niba ndaca imitima yacu iduciraho urubanza, bavandi, niba ndaca imitima itubaza, niba ntajwe riduhana, turatinyuka kuza imbere y'amaso y'Imana. Ibintu byose twarabishoboye, ibintu byose turabizi. Kwikorari turabambere, kugisirimba on tuvuge n'abamarayika none babaye bavetera imbere yacu. Kubitaramo ntitubaho, turabahanga, twabuze gusa ikintu kimwe, kandi cyo kitaraba nimushaka mwiheburire, twabuze ubuhamya bwiza mu bandi bantu. Haleluya, haleluya. Twabuze ubuhamya bwiza bavandi, ubuhamya bwiza. Mahubiri na nyimbo havitatosha, bali mwenendo uliosafuta wavuta wengine. Ya ndirimbo Aline yaririmbye, hari igitero kiza kivuga ngo tumetumwa na Mungu Baba kupanda mbegu njema katika mioyo ya wengine. Katika mioyo ya wengine twatumwe n'Imana kubiba imbuto nziza mu mitima y'abandi bantu. Twatumwe n'Imana kubiba imbuto mu mitima y'abandi bantu. Yesu abwira abafarisayo
ngo muzobona ishano mwandyarya ngo mwajanira ufunguruzo rwo kwinjira mu bwami bw'Imana ngo ubwanyu ntimwinjira ngo nabashakaga kwinjira murababuza. Haleluya. N'abari baje murababuza bavandi. Ni bangahe ingeso zacu ziregereye hanze? Ni bangahe bibaza niba kubaha Imana ari uku je ntavyo nzabamo, niba igisirimba ari kiriya, niba bayumba ari kuriya bateye ndahiye ndakaravye n'uwonzo usigata bakandagiremo. Twajanye urufunguruzo rwo kwinjira ubwacu ntitwinjira ngo nabashakaga kwinjira turababuza. Haleluya. Paulo abwira Timoteyo ari mu mugozi iminyururu yarinjiye baramuhambiriye baramukanana ngo bamujana muri Mediterania inyanja ngo bafunde amaguru ngo imbeba ziramujagatara haravuga ngo maze kumera nk'ibisuko ku gicaniro. Ariko yageze ahandi aramubwira haleluya ngo ntawa kwandikwa ku umusirikare atukuze ngo namara yishire mu by'ubugingo bwa none ngo abakinejeje uwo mwandikiye ku umusirikare. Bavandi ntawo kwandikwa kuba umusirikare ngo namara yishire mu by'isi muri ibi ngibi ngo abakinejeje uwo mwandikiye ku umusirikare. Tivyo bandi bari baje kubatizwa. Yohana arababwira ngo nibasubirayo bagende ngo baje kwera imbuto zikwiriye abihanye. Haleluya. Bavandi nimusubirayo muje kwera imbuto. Bavandi mubanze murekeraho dusubire muhira tuje kwera imbuto zikwiriye abihanye. Hari ikintu kigoye, hari ikintu giteye ubwoba. Abantu bazi inshingano zabo, abantu bakuzi kuri afishi, abantu bazi ko ari wowe uriyoboye, abantu bazi ko ari wowe revera, abantu bazi ko ari wowe uzuhanura, ariko hari ikintu batazi kuva babaho, tibazi ko wakishijwe. Cyakora ibindi barabimenye ibyo ushinzwe n'ibyo uvuga byose, ariko hari ikintu kimwe batamenye, tibigeze bamenya ko wakishijwe. Ayo makuru yo gukizwa ntayo bafite bavanye. Haleluya. Abantu bazi kuzwanura, bazi kuzawuzuzwa, bazi kuzushamburira, barabibonye n'amaso, ariko tibazi ko wakishijwe. Lazima injili ambatane na matendo, hivyo matendo yetu ya waokoe wengine. Cyo gituma Paulo yavuze ngo kurimba kwanyu ntikubuka inyuma ko kuboha imisatsi no gukanisha, ngo kurimba kwanyu kubuko mu mutima mwirimbishisha ingeso nziza muri Kristo Yesu. Haleluya. Mwirimbishisha ingeso nziza muri Kristo Yesu. Mwirimbishisha ingeso nziza muri Kristo Yesu. Mwirimbishisha ingeso nziza muri Kristo Yesu. Bari baje ngo babatizwe. Yohana nababwira ngo nibagende baje kwera imbuto zabakijijwe. Yesu ntiyavuze ko bazatumenyera mu mikutano, ntiyanavuze ko bazotumenyera muri ibi bavandi. Ubundi kuririmbira Imana no kuramya Imana bihuriye n'igisirimba n'amakorasi, bihuriye na konseri, bihuriye ngo tuzahurira ku cyumweru mbarahirira Imana nama Imana yanjye ese naringuze gute. Haleluya. Kuramya Imana bavandi, kuramya Imana ntaho bihuriye n'ikorasi. Si korasi ndagira ngo mucumve nongere ngisubiremo. Kuramya Imana si korasi. Niba kuramya Imana ari korasi, Ibrahimu yo barafataramije Imana, Bibiliya ntahivuga yigeza aririmba haba. Niba kuramya Imana ari korasi, Enoki yo barapfuye ataramije Imana, nta hantu yigeza aririmba haba nagatwarara. Yobu yo barapfuye ataramije Imana. Kuramya Imana ninyifata umukristo agira imbere bimugaragaza. Haleluya. Ninyifata umukristo agira imbere bimugaragaza. Kweli. Umwuka wera ntabwo ari santima. Umwuka wera samaranga mutima. Umwuka wera ntabwo ari ibintu byo kutubirisha ibyuya. Niba igisirimba kibaye impamvu yo kutubiza ibyuya, ni kimwe no kwirwanga byose ni icyuya. Umwuka wera ntaza dushaganya. Bibiliya iravuga ngo ntaza ngo azotsinda bisi ngo abemeze ibyaha bya. Haleluya. Naza Bwana sifiwe. Haleluya. Ngo azotsinda bisi abemeze ibyaha bya. Muri ibyo yaravuze ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha ngo ndihana ndizera arangiza.
mwuka wera iyo yaje ntaza dushaganya ntaza tubiza ibyuya nukuri kw'Imana mwuka wera ntaza tubiza ibyuya bavandi aya ni amakuru y'abaporo n'abindi mwuka wera iyo yageze mu bugingo ngo azatwigisha uko twifata ngo azaduhindura sinzi uko azatugira ngo akatugira abakuru muri Kristo Yesu niko tumwuka wera azadukuza akatuzamura tukareka ko ibihigo n'ibihinyango nuko iyo yageze muri twe ngo azagenda atsimbuza kimwe kindi ngo ahari ibinyoma akatsimbuza ukuri ahari umwijima akatsimbuza umucyo ahari uburyarya akahashira kubonera ahari intambara akahashira amahoro ahari imivurungano akahashira ubugwaneza ya yarangiza bene abo ngabo akabatuma ngo nibagende baje kubaka itorero muzi gituma amatorero twirwa dusenyuka mbabwira ukuri ayane ntaravuka aracyavuka menshi nukubera ko ibyubaka itorero bitabonetse habonetse amatofari n'amakaro haboneka abasiponsa ariko habuze amatofari azayubaka ikanisa toro nziza yubakwa n'amabuye n'amatofari nziza yubakwa n'ibiti n'amakaro Bibiri iravuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo Imana ntiba mu nzu zubatswe n'abantu ngo nkigira ikikenya bavandi Imana ntiba mu nzu zubatswe n'abantu amatofari yo kubaka itorero bavandi atukuzwe icyo gituma umuntu wese ukitsaha ngo ubwo afite ifaranga ngo niwe muhanuzi mukuru ngo niwe uzawerekwa ngo niwe ubishoboye niwe uzakira abashitsi niwe ubaraza niwe upanga niwe ugira gute nuko ari indyarya yahuye n'indi ndyarya ibisabira sabirana amatofari yo kubaka itorero ubona umukristo witwaje ubugwaneza ni amatofari yo kubaka ikanisa amahoro ni amatofari yo kubaka ikanisa ingeso nziza ni amatofari yo kubaka ikanisa bene iryo Yesu yaravuze ngo azaryubaka ku rutare ngo amarembo y'ikuzimu atazarinyeganyeza amarembo y'ikuzimu atazarinyeganyeza naye yandi yose turimo haba n'akayaga gatoya haba n'ibindi bitoya biraza bikama biyaridura burundu nukubera iki nuko atari itorero rya Kristo kanisa litajengwa na wababa wenye moyo litajengwa na wamama wenye moyo haleluya kuramya Imana ntabwo ari kuramya Imana ntabwo ari kuramya Imana oya kuramya Imana uko namaranga mutima na la de combiner les sodine manier muvanga itiranyerwa amajwi no kushanira haleluya muka Potifari yabwiye Yosefu ati ngwina hano araza bamwe ati wa muhungu we nakwifuje Yosefu ngo araseka cyane inde Bwana sifi ngaramubwira ngo ndibyo wakana we turakondoye barakuremesheje bakagukura mu gatatu bakogeza mu gatanu ndakurangura mu iposho ndakuzana hano urarya urahaga none ngo aramusimbira ngo agize ngo abantu babiri bonyine bavandi ibitwirata mbega mwaranesheje Satani mwayinesheje byari ngo aramukurura Yosefu ngo aramubwira ngo mimi ni Mwebrania ngo kwa nini nimutendeye Mungu wangu zambi hana ngiru wanje na adoration jewe ndumuheburayo haleluya afandi Bwana sifiwe amen abantu benshi bazabagira ngo none nituwa barevera bizatubuza kwiba no gukora amakosa bakavuga ngo umuntu umunaka ngo yokora bene ibi ninde wabwiye bene ibi iriya ni posta yikashe nkuko kwa prefe taho bihuriye no gukizwa taho bihuriye ikindi mwihangane gatoya ntabwo gusengerwa byo kubwira umushumba cyangwa pasteur gutumiza abanya gusenga ibirayi bikaribwa n'amaji na orange ntaho bihuriye kurambikwa ibiganza haleluya Bibiri iravuga nimumfashe duweze cyubahiro Bibiri iravuga ngo umwuka wera ngo yatanze impano ngo nkuko yabishatse siko pastor ngo umwuka wera yatanze impano uko ashaka haleluya ngo habamwe kuba abungeri sitwo tubitanga bavandi sukuva kwa hegima ibi bitugira simushimba ke ibi bitugira suko ari ibyacitsemo ngo duhita tubabo cyangwa ngo ngiye kuja hanze ngo gusengereye kujana umwuka wera ngo yatanze impano uko yabishatse ngo ahereza kuba amwe kuba pasteur haleluya
ukuvuga ngo umwuka wera niwe watoye ababa abungeri n'abashumba, kandi abo umwuka yatoye azabana nabo kugeza Yesu agarutse. Haleluya! Kandi abo umwuka yatoye tazabareka, tazabasiga nzira. Bibiri iravuga ngo yatangije umurimo mwiza ngo nizawurangiza. Ali yanza kazi ndi yatatimiza. Yatangije umurimo ntiza. Abantu bagira ngo ko barasengera umuntu kuba prophet. Ni ibintu nyine byaje. Ubundi indikatere z'ubunebwe ni 8. Icyambere kigaragaza ahantu hari ubunebwe bwo gupfa, na ahantu hari biterane bitavaho kandi binini cyane. No kuvuga ngo biterane by'ubutavana ko byakangira ingiri byarenze ubwenge. Ni ikimenyetso cy'intege nkeya zirenge y'ubwenge bwo kumva. Kimenyetso cy'intege nkeya za nyuma ziheka. Haleluya! Haleluya! Abandi kuramya Imana ninyifata umukristo agira imbere bimugaragaza. Ese turi kumwe? Umusore umwe yaravuze ngo azatangara n'abantu bazabarya ruswa, ngo nziyo rya ruswa, ngo nkanje atera za haleluya, afite ikirato cyahengamye, itike ni muramuzi umuhaba kwa mukuru we, iyo atayimuhaye azaza n'ibirenge yaruwa akasama mu muhanda, ngo nziyo rya ruswa. Ninde wayiguhaye? Wayinesheje ryari? Wayitsinze hehe? Uzohabwa ikamba ry'abatsinze ruswa niyihe Mana? Bavandi ibi tuzatwirata. Haleluya! Haleluya! Abinesheje ryari? Mwatsinze muka Potifari ryari? Wamutsinze ryari? Mwahuriye he nawe? Babira abandi bose bahinze mu cyumba uvuga ko uri umuheburayo wubaha Imana yo mu ijuru. Mwahuriye he nawe? Ruswa wahuriye he nayo? Abantu hano nguye ngo bakunda abantu. Ubakunda paraporo ya. Ngo je ndumwizerwa ngo kubona urumwizerwa paraporo ya. Nuko se uzurya ugasigaza umutima ni estomiyo ngi. Nuko se utuye Rwanda rw'ikanisa ukazuza kare oya kugira ngo Imana ihakikishe kwico kintu kibamo. Uzumara kwirata kukunda abantu igahita yagurutsa abantu 20 bakwanga nk'urupfu ikabashira mu nzira zawe. Kunda abantu dataguma habwa icubahiro. Wavuga ngo uza wihangana ikazana ibikugerageza biteye ubwoba isitazi. Haleluya! Ubundi kwihangana ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu aragututse numara ariko ngoreka nceceke. Ngwariko uko tuba wihanganye gusa uba wapfaniranye ukifata ariko wapfaniranye. Icyo bazabita kwihangana nuko umuntu agutuka ukaguma uko wari umeze mbere ataragutuka. Nukuvuga ngo uko nta makuru yabaye. Haleluya! Haleluya! Kwihangana Bwana asifiwe. Nukuguma uko wari umeze nta kantu kishaganije. Nicyo gituma biri zivuga nawe ubundi ntuba wihanganye ndabarahiye, uba warwanye wananiranye, uba watemaguranye, uba wishe, uba wahambye. Kwihangana nukuguma uko wari umeze imbere kikugerageza, uko wari umeze ejo kitaraza akaba ari kuguma datagahabwa icubahiro. Petero yaravuze ngo ibi bitume mugira ingeso nziza. Haleluya! Ibi ngo bitume mugira ishaka rwose ngo kwizera mukongereho ingeso nziza. Ingeso nziza muzongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kwirinda mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo. Haleluya! Ibyo ngo nibabamo bikabagwiriramo ngo bizotuma mutabingumba kubyo kumenya icyo Umwami Imana bashakaho. Bizotuma mutabingumba kubwo kumenya icyo Umwami Imana abashakaho. Yohana ntiyumvaga yobatiza abashindikana. Amakuru yabo hano hanze barananiranye n'ibinani n'ibimawe. Yes! Watu wote wanakusoma. Haleluya! Bwana asifiwe. Atukuzwe milele. Tugira politike zo kubaka makanisa tugafata ikinani kugira ngo dufate umuryango wabo wose tukamushira hangaha. Abandi twabashize mugira ngo tubajere kuko tutabashoboye cyangwa bahabaje kugenda.
ariko ndagira ngo mbabwire bavandi, mbabwire bene data dusangiye guhamagarwa. Yohana yaranze ngo tuyobatiza abantu abantu bananiranye hano hanze, arabwiye ngo nimusubire muje kwera imbuto zikwiriye abihanye. Bibiliya iravuga, Paulo yandikira Abakolosayi ngo nuko mugende uko bikwiriye ab'umwana, ngo mumunezeza muri byose, mwera imbuto z'imirimo myiza, imbuto zikwiriye abihanye. Haleluya! Bavandi, mugende uko bikwiriye ab'umwana, ingeso zanyu zihindura abandi bantu. Petero yaravuze ngo nubwo hari abagore bamwe bafite abagabo batubaha Imana, ngo nibabona imirimo yabo myiza ngo izabatera guhindukirira Imana. Bavandi, buriya ubutumwa bwiza bufite amanota makeya, ariko ubuhamya mfite imbere yanyu bifite ububasha butangaje. Haleluya! Haleluya! Kuko mbabwira urukundo mukamenya ko arugira, nababwira kwihangana mukamenya ko azayihangana, nababwira gusenga mukamenya ko nijoro iyo tunyuze imbere y'inzu ye cyangwa inyuma yayo, niko kunyura inyuma y'inzu ya Daniyeli, ngo bumvaga hayasenga bagaruka bakumva karasenga, ngo bagaruka bakumva ko arasenga. Naho abandi bayumbe uzutambuka ukumva karagona, yagaruka wagaruka ukumva ari kuri WhatsApp, wagaruka ukumva karagambana kuri telefone, warangiza ku cyumweru uwo gufatisha kamera akakwerekana kuva nakazi rimwe kugeza niyinga bakagushiranga wose urugasirimba two kubona mu makobe mu ndyarya mu byayi no mu makahwa uraho tugira ibyo byo gusenga uzugona nimugoroba nk'incuka isize amavuta y'inka ugatogota bukagukeraho n'umugore wawe aziko wazimye n'umupanga yaziko nta gitaramo cyashize amatabaza yazimye. Haleluya! Bibiri iravuga Bwana sifiwe ngo muhore mukeneye amatabaza yanyu yaka, ngo mumbere nk'abagaragu bategereje shebuja hazoze, mumbere nk'abagaragu bategereje shebuja hazoze, mumbere nk'abagaragu bategereje shebuja hazoze. Haleluya! Bavandi, mumbere nk'abagaragu bategereje shebuja hazoze. Bibiri iravuga ngo ahirwa umugaragu databuja hazoze ngo agasanga ari maso, ngo ndababwira ukuri ko azahaguruka akamukenyeza akamwicaza. Bavandi, niba hari icyo bazabita gutuka ubutumwa bwiza, Bibiri iravuga ngo ubutumwa bwiza buratukwa kuberamo. No gutukisha ubutumwa ni gute? No kubwiriza umuntu muza murarana ku marimbi y'abapfuye kuzura impinja, no kubwiriza umuntu watrese afite ama message yawe hanga warangiza ngokura. Izina rya Yesu ratukomopaga, izina rya Yesu ratukomopaga kubera mwebwe. Atukuze sana. Yabo warufashe ingambo kavuga ngo kugeza mpfuye sinje bizahera gutukisha izina rya Yesu, kugeza mpfuye sinzatukisha izina rya Yesu. Kweli biravuga ngo duhinduke rwose, ngo tubanje gusogongera ku mibabaro ye, ngo bitume dushushanywa n'urupfu rwa Kristo, tidushushanywe naho turuta abandi. Muri iyi si turi indyarya dusumbisha abandi kubera ko dufite akantu mu ijosi kadafite icyo kavuze, ngo nibindaha ngo nibindi biraha, impeta zimwe izindaha n'indebe zumbi zindi. Ibyo ni byo abafarisayo sampurusa dusumba abandi kubera ingeso nziza muri Kristo Yesu. Haleluya! Haleluya! Waririmbye aravuga Bwana sifiwe ngo matendo yenu yakiwa mwanga walio gizani wataokolewa, walio gizani wataokolewa. Abantu ndi bakeneye kumenya ko tuzaturirimba, bakeneye gusa ngo bamenye ko turabagwa neza. Abantu ndi bakeneye ngo bamenye ko turi 3,000 muri rusengero, bakeneye ko turi bamwe turi umuntu. Twebwe tugira ngo ukuga ngo turabana, ukuti tubana mu maso y'Imana twasambaguritse turi imituri. Bene igiye kuri bonane bagazashira kuru. Nguriya ni munini umugabo umwe yabonye ko bamuhenze yatunganye ku magufa. Yamayinyereza ku gihu yamazivanga zose. Nukuvuga ngo turi n'imitura. Babwire bavandi ariko suku basetsa, ndagira ngo mbabwire Bwana sifiwe, ibi tubamo ngo tubana muri korali. Yesu ndazi ko tubana muri korali. Ibi tubana ngo turi muri fellowship ngo imwe, ngo twe turi muri iyi, ngo abandi muri iyi ni ikinyoma. Bibiri iravuga ngo ni byiza n'ivy'igikundiro ngo ko bavandimwe bagira gute, bahuje intebe bahuje cyace, bahuje iki,
Bibiliya iravuga ngo bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Bari hamwe mu mwanya umwe bavandi. Ubumwe bw'itorero ni ikintu Yesu yari afite mu mutima kuruta uko yari afite ijuru. Yesu yari afite ubumwe bw'itorero ku mutima, kikintu cyenda kumutubitsa, kikintu cyenda kumurandura burundu. Nta yandi makuru Yesu yari afite mbere yuko asambagurika ku musaraba, mbere yuko atangira kuvirirana. Ngo yarasenze aravuga ngo data, ngo usubize cya cyubahiro ngo nahoranye kera kuva isi itararema. Haleluya! Ngo arangiza aravuga ngo abo wampaye ngo ndabasabira ngo babe umwe. Ngo kuko nanje nawe na data turi umwe data wanje. Turi umwe data wanje. Biroroshe kuba umwe mu bagize ingingo za Kristo. Bikagora cyane. Biragoye cyane cyane kuba umwe mu bagize umubiri wa Kristo. Bikoroha cyane kuba umwe mu basenya umubiri wa Kristo. Uzi gituma gusenya byoroshe? Mabwira gituma byoroshe. Nukuvuga ngo biriravuga ngo umurezi wa bene data ninde? Si Satani. Siwe murezi. Si uzugwe uvuga amadosiye y'abantu. Noneho nubona kuri WhatsApp yawe, nubona kuragenda uvuga amakuru ya runaka na runaka, uzomenye ko Satani itabonye umwanya nti yari haraho yari yagiye. Kuko itabonetse yagutumye ngo ugende uyikorera uwo murimo wo kugenda urega bene data. Uri intumwa mu cyimbo cya Satani. Ntiyabonetse kubera ko hari nico kimwe yavuze ngo genda ari wowe uvuga amakuru yiwe, genda ari wowe uyakwirakwiza. Bwana sifiwe. Ngo tukagira icyo dukorera kwireme bice ngo twicishe bugufi mu mitima ngo umuntu wese yibwire ko mugenzi wa muruta. Ngo kubwicubahira umuntu wese ngo ashire mugenzi w'imbere. Bibiliya iravuga Bwana sifiwe. Ngo nimukundana ngo nibwo muzaba abana nyakuri ba data we. Nibwo tuzaba abana nyakuri. Naho twebwe tuzi kugira amakaro, tuzi gusatura no kongera, tuzi kugira amacace kamusanga famiye imwe irunze, uwo hirya abari muramuwe n'umukwe we ntaho bihuriye na Yesu nagaruka ku ingoma yiwe. Bwana sifiwe. Yesu yahamagaye indimi n'amoko n'imiryango. Watoka katika shida, watoka milima, watoka konde. Haleluya! Yohana arababwira ngo nimusubire muje kwera imbuto zikwiriye abihana. Yohana turagenda tudasirinje, nimurekeraho nimusubire muje kwera imbuto zikwiriye abihana. Oya ye Yohana turageza ara ku 14. Tuzera ku 14. Subirayo babagore bamenye ko wakijijwe. Banza usubire muhira babagore bamenye ko nawe wakijijwe. Banza usubire muhira uje kwera imbuto zikwiriye abihana. Banza ugenda usubire muhira uje kwera imbuto zikwiriye abihana. Banza ugenda uje kwera imbuto zikwiriye abihana. Uje kwera imbuto. Yohana iparuwasi ngana gutya y'urwererana imyenda yera yo kubatizanywa. Yohana nibabanze batahe baje kubana n'abandi bose amahoro. Bibiliya ivuga ngo tugire umwete wo kwezi ngo no kubana n'abandi bose amahoro. Kuko tejejwe tazareba umwami Imana. Tejejwe tazareba umwami Imana. Bavandi. Haleluya! Yohana dufite igiterane le 15 kandi kera afishe yasohotse. Mwanze musubireyo muje kwera imbuto zikwiriye abakijijwe. Hari baririmbye aravuga ngo umwami yankuye mu ishamba ngo anzana mu ruhongore rw'abana be. None ngo ubu ngubu kubw'imfura yo mu nzu y'Imana ngo nizuba ryahora indasira ngo nsigaye mwerera imbuto. Nanje ntakindi nkora nukwerera umwami wanje imbuto. Sasa kwa mvua na jua la mbingu ninamzalia matunda. Haleluya! Haleluya! Ninamzalia matunda bavandi. Ni mwere imbuto bavandi. Niba muri mu nzu y'Imana ni mwere imbuto. Mungu we. Nindutera imbuto. Nishami ryose ryahwanyutse. Bibiliya ivuga ngo ishami ryose ryahwanyutse tiribasha kwera imbuto. Igituma runaka atera imbuto yarahwanyutse. Igituma runaka atera imbuto yarahwanyutse. Mugabo w'umunyamurenge arabwiriza arabwiriza. Musuko bazabwiriza. Ngo baramuhamagara muri biro baramubaza andi moko ahantu yari yagiye. Nukuzubwiriza bati hakabike ati pi. Bati kibazo ni wewe gipfiraho. Bati ushobora kuba ufite ibintu bibiri cyanga uza wibicyacu. Kuvubayeho urumwibije bicyacu. Cyanga uzuka bifaranga z'abandi kugira ngo uzobishure bakaruha bagaheba.
baramubwira ngo uzurya imyenda y'abandi bakaroha bagaheba ukaba utazutanga icyacumi nubwo wobwiriza nubwo uzorohoka amaragaje hanze nta muntu uzogaruka umwana Yesu. Bavandi nibuza w'ibicyacumi ndakurahiriye Imana nubwo wosirimba kuratumura umukungu ubundi bazabavuga ngo ko mashitani ngo yigireyo byibura ngo ibe nkiyishaganya ngo nuko mu buzima bwawe atakintu cya satani kibarizwamo tugira urwenya tugira blague tuzure budufilme tubi tuzugambana tuzusebanya tuba kwirigara ubugingo bwo matanye na Kristo ngo ubwira satani ngo ko mashitani ngo ikaba nkiyihinda naho igihe cyose akantu ka satani kabarizwa mu buzima bwawe haba nubwo woboroga mu rukerera nicyo gituma abantu basigaye bahamagara abantu ngo muze mudusengere turabishikira kuri data wa twese. Haleluya! Iravuga Bwana sifiwe. Ngo bana batoya dufite umurengezi kuri data wa twese. Ni Yesu mwana w'Imana yishiwe biryo bwase ngo atunihira iminsi hitavugwa azadusabira. Nicyo gituma rero iyo abantu bamaze kumenya ko bahwanyutse batagishika ku giti bwite tangira guhamagara abantu ngo nibaze bamufashe gusenga. Nicyo gituma basigaye baza ngo ambura amahuzungu ngo tugukorere gahunda. Imana zayambika abagore ubusa. Ngo ambura ngo ni ku Imana. Imana data wa twese ni kwizivuga. Imana zayambura abagore ubusa. Na Adamu na Eva bari bambaye ubusa. Ngo yabanje kubambika kugira ngo base. Siko pastor. Yabanje kubambika. Haleluya! Haleluya! Bibiri iravuga Bwana sifiwe. Amen. Ngo nukorera bari muri Kristo Yesu. Ngo ntateka bazacikwa. Ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo. Haleluya. Yaba batuye mu bata bw'ibyaha. Mwanze musubira muhira muje kwera imbuto zikwiriye abihanye. Badamu ngo baraza bagata. Mwagiye mukabanza mukabana neza nabanyoko bukwe mukabona kuza kubatizwa. Yohani tubatizwa. Ibintu biri muri computer imaze iminsi bigisha n'abana ntimubanza kubitunganya. Ngo nyuma yabwo muone kuza kubatizwa. Bavandi. Abantu baramaranye barasambaguranye. Tumwitorero duhuje inte barakonti duhuje imitima. Tumuhana twarananiranye nukuvuga ngo turabagange byaranze burundu itorontirira mu tsirindi uyu ntavugisha uyu abandi bazabarara bayakundura mu mitima abandi bakayasenya. Haleluya! Abandi baraha ngo bakozanye isoni umugabo umwe yaravuze ngo ndagisirikare kikibaho ngo asigaye gukozanya isoni n'uyu murimo turimo ni nkaho wenda gushira asigaye gukozanya isoni muri ubusa asigaye gukozanya isoni ariko Bibiliya avuga ngo nta soni zizaba kububaha Imana ngo siko bizaba mwamutegereza nta uzakorwa n'isoni. Haleluya! Haleluya! Siko bizaba abandi mwategereza Imana nta uzakorwa n'isoni abava mu isezerano nta mpamvu ni wazakorwa n'isoni. Haleluya! Haleluya! Yesu Kristo yavuze ngo abo data yampaye ndabapfunyitse mu biganza byanjye ntawubasha kubavuvunuramo data wampaye rushobose gukomera Mana yabampaye rushobose gukomera mwanze musubiri muhira muje kwera imbuto zikwiriye abihanye. Nzamabwira ubukristo bwaha nda muntu bwonanira muzi icyo bisigura kugira ngo ubushobora ubukristo bwaha kuri aka kanta kangaka nukuba gusuta rwaye musonga tarwaye rusoka inzu yishuye uba wabushoboye bwaha ngaha nta kindi gisigaye nibwo bwaha uko gasaga tutahangaha nukuba gusufite imyaka kimeze neza utarabyibuha ngo uhindane nkuko kwanje agatuti ntabwara rutari ntabwara habakecu rutari ntabwara habasore saha baza basirimbira rutari saha rutari ni mwisi nugera imbere bikugaragaza nugera ku isoko. Haleluya! Haleluya! Nugera imbere ya WhatsApp uzumenya ngo nibwo ngeze kuri rutari ngo datahabwa icyubahiro. Nugera imbere bikurwanya n'abiku uzumenya ngo ngeze kuri Haleluya! Haleluya! Bavandi Asubiye nimugera siri uzumenya ngo ngeze kuri rutari nugera kuri oyene uzumenya ngo ngeze kuri rutari niyo nkigera kuri rutari nawe yingi ntabwe rutari hanga ninde honanira hanga kibari mukuru kwanga ngaha bagatibira atiriya nzambabona akamata tono toniriya wagisimwe gatakara bagahurukano ni sereri ngo sizuko yabaye ntako wabaye bafandi ahaninde jonani kuri yatwifashe hari yawagize ngo nonani wase gusirimba iminota 40 cyangwa 6 nuko nyine gusaza numva bitahagiza kandi sinokora ikintu mukatangiye tivyobaho hano woke inshira ngo kari ngo dusirimbire hano cyangwa ngo abasirimbyi niwe baririmba ngo turindire ikindi ivyo tibiri no sirimba gusabya bafandi turi kumwe namwe
ese turi kumwe? Yego. Mwambie ni Mungu, matendo yako yatisha, matendo yako yatisha, yatisha kama. haleluya, Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Ngo igikundi cyose gisubira habura numwe Yohana yo kwakira mu paruwasi. Ngo ivyo bakuze birabacimita mu mitima ngo basanga bambaye ubusa. Reka mabwire bavandi ibiterane ntibyozana ubuvyuke. Haba nubwo muzogira ibiterane igihumbi n'igihumbagiza. Mukagira afishe bamwe bakazaro bakangana n'inyenyeri, abandi bakangana n'imbaragasa. Barimwe bagira gutya ngo bamwe ahangwa abanda. Musomwe arambwiye kandi ubusore ndamubaha cyane azasenga. Yarambwiye ngo umunsi umwe bamutumiye ahantu ngo bagira afishe. Ngo arayifata ishira kuri profile yiwe. Bamutumiyeka. Abantu birirwa bamubwira batewe Imana yakuzamuye yabwe icubahiro wagize gutya nawe ngo nijoro yabonye umuntu urakaye ngo araza aramubwira ngo ese nawe utangiye kunanira. Nawe uratangiye kunanira. Bavandi nawe uratangiye kunanira. Nukuri kw'Imana ntabwo ndaje kuri afishe. Niko kuri kw'Imana data wa twese. No ijaho gute Imana iziko ntabwo ndaje kuri afishe. Nta mutima urambwira ngo ijaho, ntabwo ndabwira ngo banshireho, ntayo keneye. Ni nkuko bomfata bakamanika ku isoko, bagashira munsi y'ikiraro, bakamanika ku biti muri Komoro na Bangladesh, ntaho mpuriye nabyo. Gusimba kuri afishe ndamanuye mu izina rya Yesu. Hashirwe Yesu hejuru naho abandi ducishwe bugufi. Hazamurwe Yesu ahabwa icubahiro. Hazamurwe Yesu ahabwa. Hallelujah. Hallelujah. Iravuga Bwana asifiwe. Amen. Ngo icubahiro no gukomera, ubutware n'ubushobozi ngo bibi byicaye kuri yantebe n'umwana w'intama w'Imana. Hahimbazwe Yesu. Hahimbazwe Yesu umwana w'Imana. Hashirwe hejuru Yesu. Abandi mwanze musubire muje kwera imbuto zikwiriye abihanye. Abagore bera imbuto, abagabo bera imbuto. Mwisi twera imbuto, aho dutuye twera imbuto zikwiriye abihanye. Ngo Yohana babwiye niyo turangirije ngo bahera ko barahindukira bose uko bakabaye. Ngo hora numwe worinduka ngo yegere Yohana aho yabatirizaga. Abantu bose barataha. Bavandi. Hari umuntu wavuze ngo kuri mu mitima y'abantu ngo koje habona ngo abenshi bose bamateraniro. Ukuri kwabo neza bwite bari bonyine ngo wo gushira ha mu gahanga. Boza bambaye nk'abayisilamu bagasiga imbone cyangwa bagasiba amateraniro. Woza wohakandagira. Bavandi. Ubuhamya bwawe hano hanze gusa gute? Cyo kubwira uko bano bantu baza batekereza iyo uhagaza. Cyo kubwira ukundu cyo kubwira muvandi. Hallelujah! Hallelujah. Icyo cyose ngo kirataha. Siko mada? Abandi bene bose barabazanye babayishingano barabapanga bari mu makorari. Yohana we yatumwe n'Imana yuzuye umwuka wera w'Imana. Abantu mu ducenga n'utundi twose bakirimo badandazanya abantu babakwizanya abantu inguru zabaye satuma n'igege ngo wabaye mu gicuku ngo humvikana gasaku ngo nimusoke musanganire mukoraje. Hallelujah! Hallelujah. Bari mu ducenga n'amatelefone barimo bahera ku miryango abandi bagahera kuri famiye abandi bagahera bari muri utwo ngo humvikana gasaku mu rukerera ngo nimusoke musanganire mukoraje ngo bahita baririmbira mu isanzure tumusanganire Hallelujah. Bafandi Ebwende tika sokesa kola ria do moya zina ningoroma tika Hallelujah. Amen. Abantu bari muri utunutu tugakose muri muna banaka utunana twaducicikana nijoro nakumama ngo mugicu kumvikana gasaku ngo nimusoke musanganire mukoraje nimusoke musanganire. Anakuja bwana harusi. Atukuze sana. Anakuja bwana harusi. Hallelujah. Araje bafandi.
anakuja bwana mwenye harusi. Umukoraje ni musoke musanganire. Muzamusanganira gute? Tuzamurebesha amasasate dufite ibyaha. Tuzamureba gute bavandi? Toro ryo misi ya nyuma Yesaya yaravuze ngo abagore barindwi bazaza ku mugabo umwe ngo bamubwire ngo twemerere twitirirwe izina ryawe, ariko ngo ibindi tuzime, tuzigaburira, tuzibeshaho. Hano hanze kwitwa abapfakazi biduteye isoni. Reka twitirwe izina ryawe, tuzigaburira, tuzibeshaho, tuziyishurira amazu, tuzakora n'ibindi. Ngo niko abo bagore bazavuga. Narizi ngo nabagore umuntu azava mu minembwe nagere mu bunda ragure, muco wagataragure, indonda ragure nagere mu rugezi abaragwishije barindwi. Ariko ntabwo ari abo ngabo, sene plisa. Ntabwo ari abo bagore. Nitoro ryo misi ya nyuma ryaguye rifa rihagaze. Itoro ryibwira ko ari rizima ariko ritabaho. Ngo rizaza ribwire Kristo ngo reke twitirirwe izina ryawe. Kwitwa abapagani hano hanze ntawo dushakira abana. Twose bahano ntawo turamutse. Kwitwa abapagani hano hanze titwobona ubuinzira ntawo tuvugisha. Reka twitirirwe izina ryawe. Haleluya! Haleluya! Reka itoro ryacu twandikeho cyace. Reka twandikeho mission cyace. Ibindi tuzimenya, tuzihangira gukiranuka kwacu, tuzigirira abacu bavuga butumwa, tuzoshaka abanyamasengesho bacu. Bavandi, abanyamasengesho nibo dusengera mu Imana bari bitorero, none ubu nibo bagiye mu cyumba. Ese nari mvuze ngagute? Nari mvuze ngo barya Imana kwe kurinda icyumba, ubu nibo bakirimo. Ngo ko bararisengera, bizarisengerwa nabe nabo. Bavandi, twogira abanyamasengesho babiri, apana batatu. Haba na president yozamo. Isi yo imisozi yo biranduka. Bakavuga ngo Elia ni munasengera, Daniel ni munasengera. Twogira abanyamasengesho babiri niki cyoba hano. Niki cyoba hano. Haleluya! Haleluya! Bavandi! Usijisifia kuitwa Mkristo, bali jisifu kuwa na matendo. Tukanezezwa no kwitwa Mkristo. Nezezwa no kugira imbuto zikwiriye abakisho. Nezezwa no kugira imbuto zikwiriye abakisho. Ngo barataha. Yoha. Paruwase yatangiye kunanira Yoha ngo barataha. Ngo baserutse bakoresha bikoro. Ba Reveni. Ba Afrika Reveni, ba Amerika Reveni, ba Komoro Reveni, ba Siberia Reveni, na ba Mongolia Reveni, na ba Croatia Reveni. Simvuze gino kugira ngo batamumva ejo bakatugenda hose ko bimeze. Iyi kamera gano umupolisi watwinjiranye mu ikanisuko. Iraduhanamye ubundi tworoheye kabisa. Haleluya! Tukasoke salari bwana. Atukuze sana. Mwambie ni Mungu. Matendo yako yatisha. Matendo yako yatisha. Yatisha sana. Haleluya! Hey! Muhaza abanyakasi. Nao kesi la Liberia. Bamwe bari muri Amerika bambaye costume ya makarokaro. Uyu ni umuko wanje bwana sifi. No rero ngo barashitse. Nakanya gatoya ko turagenda none tubatise. Turiyibye no muri pause tunatinda hano. Faransa amakontaki. Imodoka ariko zira ngo abandi bameze uko abandi bavuze ko baje kandi ngo baza bazitanga. Abandi ngo mureba mu bicaza. Abandi bamenyeshe n'iposho ko ariho bazosengera. Ya Yoha ni gutuzitwara Yoha. Paulo yaravuze ngo abona babwiye kenshi ndira ngo nubu ndacyababwira ngo biratana biteye isoni byawo. Haleluya! Haleluya! Ngo nabanzi b'umusaraba wa Kristo ngo Imana yaboninda. Imana yaboninda bavandi. Imana yaboninda. Niba hari daimoni zitanu satani izitera ngo izitera yashitse. Daimoni satani zitera izitera yashitse. Kiziteba kizayigirayo izishikane zikagukoza mu mututu igakora mu mbarutso igahinguranya. Ni daimoni zitanu. Kamvuga imwe gusa. Ni daimoni winda. Daimoni winda niwe yatunguje Adamu na Eva iraba biranduraga ko ngukora barenga barapfa baribagirana. Ngo yibwira ko nta muntu uzakwepa iyo ntwaro. Niko gutungura Yesu amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atari gatamo. Ngo muregera ya ntwaro ngo arayikubita sanga n'urutare rwavuye ku Mana. Aramubwira ngo biranditse yewe Satani ngo umuntu ndatungwa n'umutsima ngo keretse amagambo yose amagambo ava mu kanwa k'Imana. Haleluya! Haleluya! Bavandi iyo daimoni hinda bari mu kwiregera umupasteri ubwenge bugashira agasara mu mutwe. Cyo gutuma dushingira aba divorce. Cyo gituma poto zatwinjiranye bavandi.
ni daimoni zinda. Daimoni zinda. Yesu yabwiye abayuda ngo basogokuruza banyu barariye ariko barapfuye. Yarababwiye ngo barariye barahaga, bariye inyama, barariye barahaga. Ariko ngurya umubiri wanje akanywa amaraso yanje, ngo afite ubugingo buhoraho muri we, ngo naje nzamuzura ku munsi w'imperuka. Yego. Haleluya! Tima! Tarangoya. Nimuzamure ibiganza ucyo. Atukuze mbere. Nimwakire umubiri n'amaraso bya Yesu. Asante sana. Pokea damu na mwili wa Yesu. Haleluya. Pokea damu na mwili wa Yesu. Haleluya. Haleluya. Pokea damu na mwili wa Yesu. Haleluya. Haleluya. Matendo yako yatisha. Matendo yako yatisha. Yatisha kama nini. Kana gatoye ko turagenda tubatize Yohana. Ngo Yohana arababwira Bwana asifiwe. Ngo ntibakagira uwo bazarenganya. Ngo nibagende baje bakora uko babwiwe. Tahe aho mukorera ntimukarenganya, ariko muze mukora uko mwabwiwe. Bavandi ngo barataha. Yohana yarababwiye gute? Yarababwiye ngo nibaze bagende bakora uko babwiwe. Ni gute twabwiwe bavandi? Twarabwiwe ngo nidusenga tukamera nk'indyarya, ngo tuze tuja yiherereye. Kindi twabwiwe ni iki? Ntimukiture inabi ku nabi mwagiriwe. Genda muhana n'abantu bose amahoro. Kindi ni iki Yohana? Muri umunyu w'isi, muri tabaza riteretse ku meza, muri umudugudu wubatse mu mpinga z'umusozi. Niki kindi twabwiwe? Nimugende mukore uko mwabwiwe. Mwarabwiwe ngo ntimukagire izindi mana mu maso yanje, ndi Uwiteka Imana yawe. Tukifuza umugore wa mugenzi wawe, tukifuza inkaye, tukifuza umugaragu wiwe, ndi Uwiteka Imana yawe. Nimugende mukore uko mwabwiwe. None Yohana ko dusiga dutanze, timukaza muvugira hejuru nk'indyarya, muze mukoresha imoso indyo ntibimenye. Nimutaye timukaza muvugira hejuru. None tutubatiza nimutahe, niba bakubita kwitama muzohindure bakubite n'irindi, muzohindure bakubite n'irindi tama. None turabigenza gute Yohana? Nuje gutura ukibuka ko hari icyo upfa n'undi muntu, uzobanza ureke gutura, ugaruke utengeneze, ubone gutanga ituro ryawe, nibwo rizemerwa imbere y'Imana. Nimugende muje gukora uko mwategetswe. Nimugende mukora uko mwategetswe. Ibyanditswe byera byose byahometswe n'Imana. Bifite umumaro wo kwigisha umwana w'umuntu. Nibyo. Bimuhanira gukora ibyo gukiranuka. Nimugende mukora uko mwabwiwe. Yohana biragenda bite? Timukaza mwibi cyacu. Tangaza niki? Yohana uritesha aba bakoze aba. Uzayoza winjiza ku kwezi, uzoyitugira biro n'ama. Mugende nibiborohera muri pause, muze musenga muvuge ngo Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, bwami bwawe buze. Iyo ushaka abari byo. Mugende muje gukora uko mwategetswe. Nimwitondera amategeko y'Imana, muzagira amahoro atemba nk'uruzi. Timugahagarare mu nzira z'ababi, timukicarane n'abanyabyaha. Nimutahe. Ngo arasubira bamagira gutya n'amasakoshi n'amakoti, barataha ngo ntibabatizwe. Yohana iki ni ikijiji cyari kigiye gufungura, none uragicuye cyose uko cyakabaye. Nikigende kiziye gukora uko bagitegetse. Mwuka wera aradutegetse. Yewe mwana w'umuntu yakweretse ikizi cyacu. Uwiteka gushakaho no kugendana n'Imana yawe, no gukora ibyo gukiranuka, no guca bugufi, no kugira imbabazi. Genda mukore uko mwategetswe. Timukibe, timukabeshere umuntu. Mutahe. Mwabatijwe satoya Yohana yanze. Cyagenze biti? Hana arananiranye muri iki gihe. Tarindirira hepfo nyamavira ryafunguye ngo arimo twirubura. Muze hano Yohana se. Jewe ndamangura sente nje nyine nanjye zoshiramo amakara. Bararunda no kuvuga ngo barya Yohana yirukanye nibo twakiriye. Barya Yohana yasezereye nibo twakiriye.
niwe wari mu maparuwase yacu. Kwa Yohana ntiyo bakira kabisa. Yohana ntiyo bakira ntiwoja ku gitabo cya Yohana. Kibibaho ntiwo kandagira Yohana barizwa. Siko bimeze ba? Arabwira ngo mugende muje gukora uko mwategetswe. Kandi amagambo y'iki gitabo tukayaca iburyo cyangwa ibumoso uzoyitondere nibwo uzahirwa mu nzira zawe. Nta mwanzi uzahangara kuguhagarara imbere, uzitondera ibyiri jambo. Mugende muzakore uko mwategetswe. Bacitse no kuri kw'Imana ngo barataha, habura n'umwe usigara ku iparuwasi. Ngo bakirenga gutya habatibutse abasirikare ba majoro ba colonel ba fanda. Monje mini amazengo kwita masari yotu bati niwe Yohana uzubatiza. Dufite akazi harantu twatuja tubatize vuba vuba. Tubatize ko turagenda. Kazadura n'umuntu wana akamatwa ngo n'umudiakoni ngo ni kapiteni ngo asengeri wacu. Ngo dufite majoro ngo adasengeri wacu bavandi Yohana. Ariko Yohana mwene nyamusengura uzomubwira guteba mana yanjye. Ariko Yohana mana yanjye ingeri siyo nzora mutse Yohana kuri kw'Imana data. Ariko mana yanjye abizeye bazogenda, abizeye bazogenda, abizeye bazogenda mu gihugu cy'amahoro. Eliya tuzamubona, Eliya tuzamubona, Eliya tuzamubona mu gihugu cy'amahoro. Haleluya! Tima! Yohana ngo arababwira tsinda ngo ntimukabeshere umuntu, ntimukagereke umuntu idosiye icyo atakoze, ntimukavuge ngo umuntu azaroga atazaroga umutahe, ntimukavuge ngo yakuyemo inda atarigeze ayitwara, ntimukabeshere umuntu, mugende ntimukabeshere umuntu. Yo antitubatizwa ntimukagereke umuntu ikintu atakoze, ikintu atazi, ikintu atabona. Bigeze kungereka idosiye ngo ndwaye umwingo, hari uwo mubonye ba barawumpamya burundu barawuntsindagira, abantu bose baranitaza barawumadikaho mara igihe nk'urwaye kugeza nanone sinzi nimba warakize nimba utarakize. Ngo barangize baje kubatizwa kwa Yohana, kandi abo bari muri Yohana arababwira ngo nibagende ntibakabeshere umuntu, ntimukabeshere umuntu ikintu atakoze bavandi. Ntimukabeshere umuntu ikintu atakoze. Bibiliya iravuga ngo hanze ngo azasigara ngo abakunda kubesha bakabikora. Sibyo mada? Hakika. Hanze azasigara abakunda kubesha bakabikora. Ngo umugabane wabo ni mu nyanja yaka umuriro n'amasuku. Mwabasirikare ntimukagire umuntu muzobeshera, ntimukagereke umuntu idosiye. Tangaza niki ngiki bavandi ngoro umunsi umwe afite agahinda arambwira ngo bavuze ko arwaye sida we n'umugabo, ngo bavuga ko umugabo atari indoha, ngo abyara umwana aramupfusha, ikanisa ryanga kumuhamba, inshuti z'umugabo ngo ziraza zirimba ntagakorase ngo barafurira. Nyuma ngo bimenyekana ko we n'umugabo batarwaye sida, n'ubu n'abapasiteri barahari ni bazima ntibanivuje. Nyuma ngo bimenyekana ko umugabo watigeze ashaka haba namba. Yarambwiye ngo abapasiteri batoza bahagarara, nza numva ari nk'ishano ryaduhagaze imbere, uzogere gute? Arambwira ngo mubabarire, ndamubabarira. Arambwira ngo guhera nongeye kubana nabo neza, bazoza babwiriza numve ko ari abantu, bazoza babwiriza mbone kwemera, birarangiye ndakishijwe. Bavandi ntimukabeshere umuntu, abasirikare ntimukagereke umuntu ikintu atakoze. Bavandi niba hari ishano ribaho nukugereka umuntu ikintu atakoze, akarararira, akarara ashinze inkokora, akananuka, akazagira isoni zo gukandagira mu bandi kubera ikintu wavuze, kubera icyo wakoze. Ngo baraza ngo barabatizwa. Yohana arababwira ngo nimugende ntimukabeshere umuntu ikintu atakoze.
ngo agereka irindi jambo arababwira ngo kandi ngo toshekeni na mushahara wenu ngo salere yanyu ibanyure utwo muhembwa tubanyure yoha tuyazi nicyo gituma wavuga utuntu tungana gutyo gukura mwayinzu n'ayabana n'ayumudamu kandi mukutanuregereje uwo yagabura gute arabwira ngo nimugende munyurwe n'umushahara wanyu toshekeni na mushahara wenu Bibiliya iravuga ngo ariko kubaha Imana iyo bivanze no kugira umutima unyuzwe ndiyo ngo bivamo inyungu inyungu nyinshi ntacyo twazanye mu isi ntacyo tuzayisubirana abantu benshi urababwira yeme nyabona ngo sponsor wanje ngo azukwinzi zigura ngo bazi no kumupfuko bifugura ngo nta rundi rwo hande ku ruhande wana se ni dukeya cyane nimugende munyurwe n'ikimana yabahaye iri jambo riravuze ngo umudiyakoni anyurwe n'ikimana yamuhaye uzuhanagura intebe agenda anyurwe n'uwo murimo Imana yamuhaye Yesu nagaruka azahabwa ingororano uzukubura ikanisa ntakagira umutima uhagaze ngo si bishop Yesu ntabwo ashaka ba bishop arashaka gusa abantu banyuzwe n'ikimana yabahaye nuko Imana yabagize tuzutera indirimbo uba ku ntebe y'inyuma kamera ntikuzi abantu bazavuga ko batazakubona mu ikorari uzogumiriye imbere hagarara barebare bagusumba unyurwe nuko Imana yakugize umutahiza naboneka muzahabwa ikamba ritangire kweli abantu benshi barataratambye baroho barasohoka ngo basengerwe ariko Yohana we yari yababwiye ngo bagende banyurwe nuko Imana yabagize Yohana yohereye mu mibunda ndumudiyakoni none ngaba ntangiye kuzukuruza kurabitekereza gute genda munyurwe nuko Imana yabagize genda munyurwe nuko Imana yabagize uzawicara ku ntebe ya kangahe genda unyurwe nuko Imana yakugize naho uzawicara umuntu wese anyurwe nuko ari tuzuhanura turi rurangiranwa tibazaguhamagara telefone yawe ngo uruyima abantu oya yanje ihora ifunguye bazayihamagara nka saa 8 cyangwa ejo saa 3 andi masaha yose pi genda unyurwe nuko Imana yakugize muremure anyurwe nuko Imana yamugize uwirabura areke kwitukuza agoma uko Imana yamugize siko bimeze ba abagufi mureke kwambara tono mutavunika ngo gasongoye mugume muresha uko Imana yabagize nibwo data azahabwa icyubahiro genda munyurwe nuko Imana yabagize intebe zo mu wawe ntizisa nizo mwanaka shimira Imana kuri izo yaguhaye unyurwe n'izo Imana yaguhaye umugabo umwe yarambwiye ngo ari ahantu ngo yumva abagore babitora abagabo ngo jewe ngo nkanaka undi umwe ngo araruha ngo yumva umwe aramwitoye yari yabihishe ku ruhande ariko ndagira ngo mbabwire ngo ugende unyurwe n'uwo mugabo Imana yaguhaye abantu bamererwa bitora abagabo umutima ntibaza bavuga ngo nkanaka ahubwo niwo umugabo wanje ngo nkanaka ahubwo ngo niwe ngo nkanaka ugaragara basi nguriye ngo nzangira n'isoni zo bavandi Yohana arababwira ngo nimwe muretse gusirimba genda ubanze unyurwe n'umugabo Imana yaguhaye banze uretse gusirimba no kubira ibyuya banze ureke kwandika amandiko nibareke gushanyura agasuku subira imuhira ushimira Imana ku mugabo yaguhaye subira imuhira unyurwe n'umugabo Imana yaguhaye ndatwa kuburira abanyabyaha banze kwiyana ndatwa kuburira abanyabyaha banze kwiyana ese torero aho hoja mwibuka yuko tuzaturwa ese torero mwibuka yuko tuzaturwa ninde wumva ko twomusengera nave hasi hari icyo umwuka yakubwiye uyu ni umwanya gutunganya ubugingo bwawe torero ry'Imana utega amatwi maze mwiyumvire torero ry'Imana utega amatwi maze mwiyumvire
ese torero aho mujamwibuka abantu bari mu grimti mihagaze ngo bafite abakristo bake ngo 30 40 rero akaja muri Nigeria gushaka amavuta yo kumuhesha kugira abakristo benshi abo bake yagenda unyurwe nabo ngabo nuwageza mu ijuru Yesu azaguhereza ikamba ritangirika tapewa taji isiyoaibika ese torero aho mujamwibuka yuko tuzatungurwa ese torero aho mujamwibuka yuko tuzatungurwa. Mana mu izina rya Yesu Kristo urakomeye Mana. Yesu Mana y'imbaraga n'amahoro uze murebe umugabo ubaje mwami wanje Mana yanje bwira ibyanjye Mana ya Isaka na Yakobo Mana yiteka n'ubuhungiro nimuze murebe umugabo ubaje Mana yanje bwira ibyanjye uri Mana ganire yacu. n'abapapa n'abamama baraha Ah! n'abakuze Mwizina rya n'abatoya Yesu Kristo. ijambo ryawe yoye gusa n'imbuto zaguye ku kara ziribe za mbuto zaguye ku nzira bigwe mu mitima mwana aba bene data bahagurutse gutunganya ubugingo no kwihana ubababarire Mana yanjye ubezesha ijambo ryawe aruhuka umutima. ijambo ryawe ni ukuri Mana yanje mwami wanje uberesha ijambo ryawe uri Mana amaraso yacu. y'umukiza Yesu. uberesha amaraso Yesu yavuye ku musaraba Hallelujah. ubatunganye Mana yawe urugurumana mu mutima ubabarire barakiraniwe Mana bimeze